Uwe ukna samla barang khasan sinem ka arta basong basa halat 0 point sning Riboy district ulajak ngai no nalying ha ka step jong khasan rik urisau aja pulai. Utei ukna latip ka teng ju kum pratik Joshi beri khun jong Parkas Joshi. Katulong khubor lo ilum lengban lagi bahaying jong tei ukna klei thu. Bau tei ukna ulajak na du ka posan majem step sing ublei kat bau dang lei ban mari step ban ka po bumi na ying upong patlun lengkot ke borong jerngam ban ka sopti rong jerngam. Cucu gi bahaying lei thu ru baju smart balik mari step bahasa ka surok balik syamau hati ba surok bypass patarim sning hadin bokte khuna khlaman phai su saliyeng gi bahaying la pelong le jing lewat yu segi jaka baju smart balik mari step kata sai kita gi benta baju smart man ka step ndai gi klem lap din satya yu kumta na kaliang gi bahaying gi lali pentep no ikan di jingja sai gi bor pulet ka sning police outpost halo jingja ngai jong pratik Joshi. Nak liang gi bahayeng gi lakar patru bala ledon manu bai iu pratik Joshi bopong le jany rong jerngam kin sembahan pentep lem segi bahayeng da bopun hau new number riu not kendai iwe sau san iwe nyau sau.